kuna muonekano ambao hauhitaji watu wa kuheshimie. Kuna muonekano ambao si lazima watu wa kuheshimie. Yaani kuna muonekano wako wewe peke unapita unajikosea adabu. Jinsi tu uko wewe peke unajikosea adabu. Yaani jinsi tu uko unakutana muonekano wako haukokoti watu. Yaani ni muonekano ambao hujiheshimilishi. Kisha sasa wale watu wenye wesha tupa muonekano wao ndio wanakuwaka na tusumbua sisi, asema mtuheshimie. Yeye kwanza muonekano wake yeye peke ndio alisababisha ukoseshwe heshima. Kisha unaanza tafuta watu, mwe batoto wanakuwa kosa adabu, unaanza sema niko na matampo, si uko nazo. Mwe batoto mko bakosa adabu, mko nasema mimi niko shindikana, si uko shindikana. Yaani kuna vitu ambayo wewe peke ndio ulivitengeneza. Kuna vitu ambayo ni wewe peke ndio ulitengeneza. Wewe peke ndio ulitayarisha hivyo. Wewe peke ndio ulijifanya vile ulivyo. Hakuna mtu mwingine mwenye alifanya vile, wewe peke. Sasa kwa sababu ni wewe peke ulijiharibisha, kwa sababu ni wewe peke ulijichubula, kwa sababu ni wewe peke ambayo ulituma ngozi yako ikue vile, ukue wewe peke unavumilia matokeo ya kujiharibisha kwako. Unajua tunamaliza mwaka mzima. Kuna mwezi tulisema samani ya urembo, kuna mwezi tulisema ujiamini, lakini kiukweli kwa nini watu wanaendelea tu kuharibika? Watu wengi wanatufuata, tuna wateja wengi, lakini tatizo kwa nini wengi zaidi wanaendelea tu kuharibika wakati tuna nia ya kusema watu wengi wapendeze. Watu wengi waonekane vizuri. Lakini unakutana katika hao watu wengi, unakutana kabisa kuna kuwamo matatizo fulani ambayo unakutana watu wanaharibika wenyewe. Na ile kuharibika wenyewe ni kwa sababu watu wengi wanatafuta heshima mumafuta. Kuna rafiki yangu, siku moja tulikuwa tunaongea, tunapiga story kabisa. Sasa mimi ninakuwaka na mwepesi wa kusikia habari, lakini mara mingi nakuwaka na itikia Yaani tunaweza piga story unakutana nasema kitu 1, 2, 3, lakini nakuwa na control maneno yangu ya kusema nisikuje kusema kitu baadaye kikuye kunirudikia kwa matatizo. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi wakati nalikuwa mdogo, mzazi wangu alikuwa ananiambia kitu kimoja: ukitaka kabisa kuharibisha maisha yako, ufuatilie maisha ya watu wengine. Kila mara alikuwa ananiambia, yani ukitafuta kujiua kabisa, ukitafuta kujimaliza, anza fuatilia watu wengine. Wakati nalikuwa mkubwa kweli nikaanza ona mtu mwenye kufuatilia wengine mara nyingi anajua. Yani ukitafuta kabisa ujimalize, anza fuatilia maisha ya watu. Wewe ujifanye tu muyuai, uanza angalia mama fulani alitoka, baba fulani alitoka, fulani alitoka, utakufa mapema na hutaendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu utajikutana una adui na watu, na wewe peke unajitia insecurity juu ya kufuatilia maisha ya watu. Na unakutana watu wa mingi wanaharibika kwa sababu ya kutafuta kujifananisha na watu.
Sababu munatafuta kujifananisha na watu, njo chanzo ambacho kiko natuma munaharibika zaidi. Uliona fulani eko hivi na unatafuta kukua hivi. Uliona fulani anatakata, haujui kama ni fonde tali pakala, haujui kama ni foto. Kuna mafoto jameni. Mimi naliwahi kubarikiwa kuona watu wengi kwenye mapicha. Na nikabarikiwa kuwaona live. Yani wallahi mtu mwenyewe unakuwa naona. Na hawa astare wenu wenyewe unasemaka fulani wende muone. Juu ya nini banatembeaka na bakameramene babu? Juu ya nini banatembeaka na mapare yao? Juu anayua ke kamera yangu ni ya mzuri. Hata kama niko na chunuku itafichika chunuku. Unakutanaka hata na tumbo kuko bengine juu poste foto anaiedite tumbo. Eko na designer mwenye ko na charge kufanya editing. Ka foto wanakapakala mafuta, mnaona mafoto shoot. Njoo tu zenye bana postaka. Me wende umuone live hivi, wende umuone hivi live. Sunaishiwa. Na njoo maana watu wengi muko naisha, muko naharibika. Juu nakutana fia anakuya kumezo anakiana na foto. Kaka Abati, niko na lazima nifanane na hii foto. Unamwangalia. Unacheka wewe peke. Uko na lazima kufanana na foto. Lishaka ona te ya mtu ifanane na foto. Kuko te ya naturel tu ya kawaida ya normal. Kuko wale watu wanakuwa tu na te. Sumwangali, mimi napatia watu mfano. Suangalia hata Barabu na Baindien na Bazungu. Batu wenyewe wanakuwa na kangozi laini. Ni batu ya Korea ba mingi. Batu ya Korea. Njo bafie babo manake wanajipodoaka sama shetani. Na wanakuwa na jijali kabisa mafuta ya mzuri. Unakutaka ngozi yao iko laini ya mweupe. Mimi unakutaka tena mzungu na mwangalia huyu mzungu ni jutu ni mzungu iko na kingozi tu kia kusamuka. Unakutana mwingine mzungu iko na ngozi ya bien. Ile ni kawaida. Acha tusome message. Namba yetu ya simu ni 097 Huyu anaandika nasema jambo tena ndugu. Ni Fi John, nilitaka jirensenye juu ya mafuta ya kupagala. Sijui kama ndaeza pata mafuta ya kunyorosha bweusi yangu ikuwe bien. Ikuwe shokola kidogo. Ni bei na bei yayo ni ngapi? Mina kufata 5 juu ya 5. Ndugu yangu, bei ya mafuta inalombaka kwanza tuone te yako. Njoo tunajua gisi ya kukupatia bei. Huyu mwingine anaandika nasema bonsoir. Shie banamuke shinjo tunakuwaka vile. Mina beba 5 mina lomba ya 5. Asema mina beba $5, mimi niko na lomba ya $50. Huyu mwingine anasema kaka, kazi ya pale hii siku uko na tushauria vizuri. Na wakumbusha tu kama hiki kipindi kinapitaka live Kujambo FM 92.0 kwenye muji wa Bukavu, DRC Congo, vile ya Bukavu. Kwa sababu kunakuwa watu wanatufuata kwenye YouTube. Wakati wanaona tunasoma message, kuna mara wanaangalia mboni hakuna comment. Yani ni kipindi kinapita live ku radio na kinapita live ku YouTube. Samani. Huyu mwingine anaandika jambo, munaongelea mambo mazuri sana kabisa. Felicitation sana kumashauri yenu. Wengi wanajiaribisha sana na ile mamafuta.
Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique. Uzuri wako ndiyo heshima kwako. Sasa wa mama zangu, tuikale makini. Munisikilize kwa utaratibu. Ninawaonesha chanzo kia kuharibika, lakini suluhisho ni hii kila siku niko nawapa. Ukitafuta kabisa kutengeneza ngozi yako ambayo ilishaharibika, ukitafuta kabisa kupiganisha ngozi yako irudie na muonekano wako kama zamani, kitu cha kwanza, kubali kwanza matokeo yenye uko nayo leo present. Gisi uko na nisikia, uko na matokeo gani? Juki ukweli wenje unajijua. Unatokaka munyumba ulisha jipakala matope. Unatokaka munyumba ulisha jifichika. Lakini saa uko mudushe we peke uko na koga. Unajua kate yako ya makweli. Tunajua te yako ya makweli. Lakini sasa kiukweli, gisi tunajuaka te yako ya makweli, weye njo naijua. Jipokee kwanza na ile te yako ya makweli, useme mie huyu kwanza niisharibika. Upokee kwanza useme mie huyu kwanza niko na matampo. Kubali kwanza weye uko na malibole. Punguza bya bugusaguse. Punguza bya kukamata. Kwa sababu hii bitu ya kukamata na kutiatia muma mafuta njo bitu ambayo viko na haribisha wa mama sana. Kuna wengine nasema naliona ku TikTok. Acha nikwambie ukweli. Mimi nina dada, ni rafiki yangu. Aliwahi kuona mafuta kumutandao. Mtu anamwambia kumtandao, akamuuliza ule mtu ni ngapi, akamwambia franga ni hivi na hivi. Asema nitumie kwanza franga. Ule mama sababu tuko marafiki akakuja akaniambia, kakaangu siwezi fanya kitu bila kukuuliza. Huu mtu ananiambia hii mafuta inatunza hivi na hivi na hivi, mimi natafuta kuiuza. Nikamwambia sawa, usimtumie pesa. Acha mimi niongee naye anipe address kwenye anauzishia, nitumane mtu aikamate. Nikaingia kwanza kumtandao kuangalia ile mafuta, hakuna address. Ukikutana vipindi vyangu nakwambiaka niko chini kidogo na Sonas, Anfasi na Kin Shop, ku Maison uzuri wako njo heshima kwako. Njo address ya kwenye mimi natumikia. Sasa na hata nikiposte ku YouTube na postaka numero de telefone na tia na address chini. Sasa mimi naangalia kumtandao wake hakuna address. Kuna andikwa tu Dar es Salaam. Basi nikamuita. Nikamwambia dada, kuna dada yangu anaja hii mafuta, lakini na mimi ndakuwa na lazima ya hizi pisi hata 10. Sasa niko na mtu mwenyeko Dar es Salaam, uniambie unatumika Dar es Salaam sehemu gani? Asema mimi natumikaka Alinyi. Namwambia hapana, address yako iko Dar es Salaam. Sehemu gani nikuje? Tuma tu pesa mimi ndakutumia mzigo. Nitume pesa mimi niko da. Sasa nitume mpesa vipi? Namwambia basi mimi uniambie mimi ndio ndakuja nijichukulie mzigo. Akakataa. Lakini unakutana mtu mwenyeko nakwambia nauzishaka Alinyi. Meo namwambia acha nikuye. Ndiyo uko Alinyi. Atukatali si bote tunapostaka maaktivite zetu Alinyi. Hauko Kaskader mwenye anaendaka kamata kitu anaenda uzisha. Unasema kama unatengenezaka weye mafuta. Manake uko na kwenye unatengenezeaka. Uko na kwenye unatumikaka. Juu ya nini upendaki kliya wako akui? Juu ya nini upendaki kliya wako afike ku Maison yako? Kliya wako ni wa Bukavu.
na woko Bukavu, mafuta unaitengenezea Bukavu, wewe ndio unasemaka unatengeneza, hauko kaskadere, ni yako unajitengenezea. Hata kama ni musalo kwenu, hata kama ni pourquoi utaitika mtu akijikamatie mafuta? Ni juu hauna siri na buchuruzi wako. Hauna siri na buchuruzi wako. Ndio maana unapendaka mukutanane kubarabara, muuzishiane kubarabara, biki muharibisha mutamalizana kubarabara. Juu hauna siri na byako. Kama uko siri na buchuruzi yako, unapasha pana adresi ya kwenye unauzishiaka. Ndio maana mimi naambiaka watu, si uzishiaki en ligne, mimi nauzishiaka ku maison. Kama mnazoea wale watu kuzishana en ligne, aso naanza muuliza kaka sasa hiki njoo mimi nakwambiaka mama niko chini kidogo na Sonansa fasi na Kin Shop, batimana tumikiaka amo njoi, adrese yangu njoi, kumafasirio zaidi ufike ku maison, uzuri wako heshima kwako. Juu najiaminia na naaminia vuchuruzi wangu. Tunaingia kwenye pati yetu ya 3.